Bodi ya municipality miretongeretwo ni mukaririgite wao Joshua Mungania ni barigiritie waki wa kiosk Gana Street. Mungania ugite ni nyomba iri gwakwa giutate na watho na batitikiria kiosk giki kirakwa ni antu bate na baruga na raba bayete mwankanju matatu kuonania baruga cha kubetikiria gwaka kiosk kiu town. Muthuri Murioki na Chionkuruke Mbere na arua batongeretwo mukarigite wa bodi ya municipal no Joshua Mungania akiama bangi bakinyete street ya kana nikenda kona bios kibira bigo kwa ni antu kumbe onto barandi pedo bakiregana na bu turi municipal board ya Meru na ndeti ya municipal board twarigara mono asa board no ntuba kuithirwa kwina muntu regere bambiria gwaka bios njirene katikati na bios kibi bya konjirene katikati bitena sheria regurita gwakwa na ntubara bakarai bakukomplini bakona tabiasi kwa konjirene katikati no tiro tugetikiria tauni ya mutindo tuimbudi muntu akarea kwenda na yakarira kwenda na kedera kuruende yakana kedera ku muntu wejanite no mwanka tuire na tayajanire na yajane na sheria iri kuringana Joshua Mungania agwite bate kwenda gwetikiria mutiro kangangi ande bambia kwa kabioski kana ngari kojera kundukura kudebati nontonto bobo bwatuma mutinda juinyane kinyabara baturao kana baiko uti muntu buri tawaka jirene niriko utimenya kuthithia nduka ndene ndukengi ndene barabara no mako kwina onda na tukambiria na example twimbundi njero tukambiria na example into bibi twimbundi njero tukambiria na example utura tugetekirie muntu matatu apa ali stage jirene utura tugetekirie muntu kwa matunda ali kioski kia jirene jirani ne ugo nani ne kila mtu bakiwa nandi andu baba bakoka bioski bibi no mwanka bakinyo bisine ciao nikenda baba kuga no baete rutha gwaka bioski kinya barabarene to kwa birungame andu beje kuchine kuma Jumatatu kenda tumenya bieja na sheria iriku kenda bitena sheria andu bajuke mabati yao baje iteu kenda tauni yumba kuite bangi bwega utitegeria antu beja mtu urokeje ja kara kenda gwaka turenda mutindo wa sheria na mutindo wa onda ti mutindo ya kongirabu tonya na ndeje imbangi it is also a security direct kire imbangi no nduki nyomba ndeno tu yura kaita ro mtu akaile nyombe wewe amu ndoro onge bios binyore bya makosa no kuona roje rwe kwa mbangi ndene no kuona rufu bathi mabathi ye joge roje kwa mtu Muthuri Murioki Wari Juma mutiro kangangi.